nang dan iwe buat keroy ngang. Hoi, nemar bali ikren mong halor jong kejeng keren jong ngai ki parar pastor is ngomong itai banget ngo. Who is the best actor of our state? Ngang fi. The answer is the father and the pastor. Yung pi bakla. Ngong medai ujot snapo haikut na Supreme Court li. Min ong yung nga bakla. Ti hangta isngap no. Nak takara bar khoi kali ka jaj bendu jungi. Ki siap kelempat dipur. Namar balai kira askong yano riano. Kira askong na kadaw jong no. Kira askong na kajing siap persoy jong no. Berkiap yala dia. Bar khoi ki leader jungi ki ditang ki tersiap. Lani ki aktor. Ti what is the best actor of our state? Ngangan ai bede ka answer is father and pastor is the best actor of our state. Namar balay nga unta baro khoj haga jaj penri ujungi ki babun kidi ki basida bat ki bomtip biya ka ike jingle ka jingkam jong kata ka real life. Namar balay kini ki aktor haga jaj penri ujungi kilayo kilayo rom, kilayo spa, kilayo pau, kilaki spa, kilaki pau, namar balay. Kidi ki aktor ki ba best na ki ba best tam haka jelah ka jungi. Namar babun hi ki jaj benri ku jungi kilangop haka taka jingle entertain ke jungki. Sengau thik da ki keren ki khana kitu ki basida ki sengau bi thik lalong thik kum kita kiba they coming into heaven, they coming lalong no kumta tin pareng lalong thik kum ki balawan na beneng. Namar bali kidala shisha banwara ya kataka emotional lani ya kataka jingkran juki ban penengam hakibri gujungi sto na katara ki best actor haka jala ka jungi amde kitu ki aktor ki ba ak film khasi namar ki film khasi hakani jala jungi kinom la bari yau namar balai nang don ki best actor pan ki best actor hi di padar bai pastor sto balai ngi keladuk balai ngi kelas adin balai bangi kelas abi balai bangi keladuk balai bangi kela longra hoduk mentah namar bangi yo ya ki best actor haka jala ka jungi kita ki best actor David Padar bat pastor. Namar ki balang ki bahe ka censor board of film Christian film of our state. Namar ngiyo ki best actor, ki best leader in our state. Nakatadaw ngangan ong UP ba yo what judom tang ba kadai kajing si siapan. Namar ki best actor haka state jongi David Padar pastor.